Milarte News kan lo let le ta e tun video a chuan khovelin kan thiron America ram presidential election chungchanga isha chak tur tak karon soidon ani shipuilen lai ni ma se he in than hian khovel muntina ngai vena hlo ema Mizoram lama po kan bengkhon le ngai chan thil thleng me kani Milar sang ten Trump andu lo zia le politics sa in beina wanga an fans le followers tam tak an chan na satziate andu thusam alo thleng dikta emni ti te kan soi hodon ani he in thanden chen hian Republican candidate Donald Trump chuan kumma salama chang to khan chir thena soiselna deu so na le thinrim taka tong khumna Milar sang ne na changin adong na samaya ama saberin chu tiang alo tong khum tu te jingami Taylor Swift in ati dan lo soi lokang kumni khatliam ta chang khan Taylor hian politics chungchang angai dan hi asoi chuak mun te riau maya venthon nei lo takin wantlang shiata Donald Trump diklo na aron soi sak reng mayani Twitter lama Taylor Swift hian Trump chungchang na takina posa Donald Trump hian USPC maila balot thakna a support lo dana hian thilchang tak pakhatalang chu ama nge hian mipuiten president atan kan du to lo sia asha chiang ema chu wangin diklo takin America mipuitam tak boina tur ngai to puimi alole annun na thapin lalna ala chel theinan achache elawani hi Donald Trump hian athunei na omze nei lo amana wang hian mipui boina atipun luna athunei na mang swalin mipuin vote theina chanwo kan nei po min chu sakatumani vote theina dikna chanwo kan nei vekani ti in apos khumsia mayani kha Taylor hian chamaking pui Joe Biden le Harris te a support zok zia social media a followers tukle ding on tel te nena atar lang zuibok mase he tiang tong khom na hi Donald Trump po hian angoi san mai big lawa kumsang ni som pariat borvel Taylor Swift in politics chungchang aron soi chu a photon live khan president ani ma a alo fakto Taylor chungchang a hian Trump hi alung oi tawaklo Taylorin atchena Tennessee lama Republican candidates te nena Trump a vote ve don lo thu a soi chwa chung khan Trump po hian ti hian a chang leta Taylor Swift engma ani lo engma ashelo bokani ti ka chiang tuna chuan Taylor music te po hi ahma a in ka ngai natna ahniam ta vek za a somni panga ang velek bakin ka ngai na to lo aron ti ve mak mai ani he tiang thila thlen nuwa le politics chungchanga atu soi tam tak te wang hian Taylor hian social media followers tam taka chan pha a mi pakhat chuan I music le politics I chopol na satwanga thil chiang tak lo thleng tur chu isumlak lu atlak niam pha ang lui kyanga isamkirna takle cowboy boots ibun ka mo atang chakhan ka follow ngal che a nima sala tuna chuan Spotify playlist a ihla aron lana piangin ka me kan to ani ti in aposa midang le chuan message smart take mokalo ti chin che a nima sala ka ngai dan che zong adang lam zauta ti in alo tweet ve bokani Milar singa Taylor Swift ba ka hian Prince Harry ni pui chelo Meghan Markle hian Donald Trump adu lo na asoi chuak ngam dia boka Meghan chuan Trump ang me chena niam le tong tampok si rorel na noya khowela om kan du lo wang zo kani ti in alo campaign ve chiam to bokani kha kumina po hian Meghan Markle le Prince Harry te hian anlal chung ko kalphung hlun zok anga om lovin politics chungchang an soina sa hle ani Prince Harry te no pa chuan ti hian an soya President Trump chung zong kumtin thil ngai le ngai hlir kan ngai thachina mase tuntum election chu kantan apoimo tak zata tuntuma hi chuan vote kan thlakin lutna tak kan nei ve a kan ngai dan ten ngai tha ka hloin kan ngai dan te ngai thak sak kan ni hian kan hlu ani ti kan sia chwa pha thina ni ti in Harry le Meghan te hian an soizel danin anni chuan thu fel hlel le bel chian dol tok lote in huat na lam thu soi chiam te athim zonga thu soi angchi te an hnol veka an du ve lawani heng an soi te hi chamadu lo tu ten chamani na anga an pu thinna an lo soi fo thin dan alo ni kherbok nen heng royal couple te comment dan a hian Trump chu alom lem lo ti aron lang le thwai ani kha ani la hi ngoi mai lavin alo tong let vele sak zel bok nen Meghan Markle hi mimal takin aron soi zel vele ta fak maya Meghan Markle ngai sang tu hi kani lo shima apasal Harry ero du sakna tam tak ka hlan mol ani achan chu amamo hle don ani ti ka sia ani ti in Meghan Markle chau hi Milar nu pui chaman a social om chun ani lo na samaya nikum po khan John Legend le anu pui Chrissy Teigen ten anu pa in Donald Trump andu lo na an soi chwaka chumi tum chuan Trump chuan Twitter lama abeilet vele sak bokani hengthil zong a then na chan bul chu John Legend Criminal Justice Town Hall a awa inlan ve tang khan ani a heta hian John hian USA Criminal Justice System tlat chelu tukle ama poldin Let's Free America in athil tumper
heng system thak hi ani ti asoi wang ani in governor ten in state chunga hetiang hi anti du ania heng dan te wang hian midang tamsokin antor pha ani kan federal law wanga tuar ni lawin tin hepo hi shiat angai le boka kan district attorney elections te hian engthil te nge theng ti hi henga chang te hian kan district attorney ten eng ang takin nge khutangan ngai sakti asha thayani ti in John hian asoyani he athu soiwang hian Trump chu Twitter lama aron chuan vele chata John le Christy te chunga alung oilo na aron soile ani an party ro rel na le inkai shwaidan an soi sel na te aron chanin criminal justice reform chung changa Obama khan engma numa anei om asiat lo thu aron soite te a Trump chuan music boring lutuk John Legend le anupui chong kambol hlo takte tuna du to in an chong kwala criminal justice reform pass ani don lai khan engma puina anron tho ka shelawe aron ti vele shama Chrissy Teigen John Legend nupui chong kambol hlo ati lai hi Twitter alar ngal chiam nge ani kha John Legend pon ron chanwe fatin trong kam moi lo taka traman aron tu chu alom lo hle a rampum shwai tu ni ve si Sunday zana omai mai pa a NSNBCN pe si lo mi in min fakse o tu emotalin miron fakse hanti ril ruk ngoi ngot mai chu Melania ipasal hi fak molte ama mo che ni hi iramin ama mo che Melania aron dilet vele ani Trump hian hetianga milar tak tak te trong kam che tak maya han chan hi azak tu bik der lawa Hollywood actress lar lutuk mai Meryl Streep te meu po hi Trump hian asoi sel she chuang lo sang ni som pasari Golden Globe speech a Meryl Streep thu soi chalu tuka khan Trump hi direct dewa basi lavin Trumpa immigration reform chungchang a hel thu asoya Meryl Streep chuan wan pa in Hollywood te hi chu ramdang mi te nen mi chi sang om kan nia immigration reform wanga in pet chwa afek mai te chuan movie and turin nei to nang football le mixed martial arts art po ni lo chau in en to mai don nia ti in thu asoya asoizel na a Trump chu ron soi selin kumsang ni som paruka reporter pian phunga rol ban lo ni za siam na na amana wangin Trump chu adem thu aron soi lang zewa khatianga thunai na le ni na sang tak manga anoi che khan karil ru hi atina ani ma se ka thengil mai theilawani achan chu ataka thil thleng ani si a movie amini lavin atiani Trump la chuan za let bak sak lavin Meryl Streep Hollywood actress chaber jinga mi hian min shelawa ma se Golden Globe sakhal minron attack vela ani ve kha ani kha ti in atuit vele ani ni e khatiang kha award chi shang za somnga le voi zali chuang nomination muto Hollywood milar tak mai chunga trama tongdan ani hetianga milar ber po aza let lem lawa wang hian ama social tu po anga phiana khang hau kha chu ama beitu tlem te zinga then khat chau anlania anni hau ba ka ama du lo le ngai theilo zonga tong chuak hi Debra Messing Jimmy Fallon Oprah Bette Midler le midang tam tak anla ombokani actor lar tak mai Chris Evans hi Donald Trump laka lung oilo tak pakhat ani ve boka America tan za thak takani kanram ro pui tak shoi turin huat na akhat kan lo thang thing to a hei chen mumal lo takin min lo shoi to a min ti chefe kani ti in atuitani Matt Damon po in president thar tura Trump ngai to chinringot po adu lo thu asoya interview wa nei na pakhata phei chuan Trump chu mishing po ni lo ten om takani ati hialani Ellen hian milar le ro pui tak alo kom to china mase Donald Trump ro chu a show a ainlan ve ngai lawang ti alo soi to boka Trump vote ai chuan dar thalang chial adu zok thu alo soi hial to ni em lom chuan a kumsom pariat mi zai thiam lar chhomek Billie Eilish hian ahla my future ti chuakin Democratic National Convention a khan a perform ani kha thil hi abuai noi ti ka soi khera ngai lo Trump hian kan ram hi ati chezo veka tuna kan mamo chu ram shwai tu thar kan har satna te sukyang tu turani sikle sa in thak dang lamte shileng wanga har satna te le chi in thiarna in tluklan lo na te heng har satna zong min chin fel sak tu tur kan mamo ani ti in asoi ve bokani kha rapper Iggy Azalea chuan Trump a huat zia soin Trump thop tu apiang te chu a fans po ni se a mel ma an ni ti alo soi ve hial to bok Lady Gaga mingi soilan lo thai ani lawa Gaga hian Biden le Harris te athop ple a Lady Gaga closing campaign a po khan a perform nge ani kha Trump lai asoi pe ve bok siamo asoi dan chuan Gaga hi mi thotak ani lawani Now he's got Lady Gaga is not too good
I could tell you plenty of stories. I could tell you stories about Lady Gaga. I know a lot of stories about Beyonce chuan video toy te Instagram a posin Biden telam atanzia atilanga chaman abelet vele ngal They got Beyonce. masaki maang thawin Beyonce ming alam thiam lo ve tat hit khop mai And it was unbelievable. He was using the F word. Bon Jovi po hi Biden dana a campaign awang khan Trump hian lelama ordum lelama or senti in alo ko to bokani pop star Demi Lovato chuan tunhnaya ahlati chwa commander in chief a khan Trump chu commander in chief tia kawin adem na thu atarlang na sahle a khahla riru khoi tak mai khan faktu tam tak nei ma se Demi chuan na sataka beina atok ve thau bokani Trump thop tu tam tak te chuan a music an ngai thak don to lo thu so yin an za pui ti hian an soya mi pakhat chuan politics a thlir dan pa ngai tak nei tu te chuan I hla te hi an ngai thla to lowang ti I sha thiam ngai ka ringa tuna chuan lovatik ni ka zakta har sa hlema se hei hian kamimal ngai dan che ero atidang lam chuang lava abik takin khatia min chan pui nuwa pheka chuan ti in aposa hei hi Demi chuan lo chang le tin Milarte hi ishe thiam lawani politics a hian kan ngai dan te kan au chu apui ve theilavem ni nang le ke kan dang lam na chu I du le I be seidan anga tura min du na hi ani kati pal lutuk chu tiang chu kan ngai lawang he thil wanga ka career alo cheta ani po in poiti na kanei lo ti in achang let ve ani heng thil wanga Demin fans le followers achan na satjia hi anasa hle angti rindan mai bak soi thayaro kan nei lava nangma nge hin comment section a ingai dan ilo soi ve donia Donald Trump hian social media a block ngai hial khop Milar zinga tutu emopo an la omnual boka Milar tamjok ten an fans tam takte chan huam te mewa an thlop Joe Biden hi ding changta in an Duhthusam hi alo thleng dikta em ni le tuna hian result shede ureu maila buaina emo ala omde no ifangin reilote a kan chiang fat tura ngayang o Milarte chanchin an chet dan le an thu soi sang sang te shat bel zeli du chuan he channel hi lovil ne hlela ingai dan chale chalo te po comment lama iron soi ve bor donia like share le subscribe khathe ngi lawla lo in veng film khula dam takin video le peka kanin hule donia